الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ما أصبحنا به من نعمة وعافية وستر أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك نبيك ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك نبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم اجعلنا من ساموا شهر رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم اللهم اجعلنا ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر لهم ما يقدمون من ذنوبهم اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وسعة في الرزق وصحة في الجسد وعفو من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر فيما يرضيك عنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه الحمد لله رب العالمين yetti Allah subhanahu wa ta'ala o newnan e fottugol ɗo bimbi wondude e cellal e gomɗinal e hettare ɗen toromo subhanahu wa ta'ala yo duminan en ɗi nemaji makko ɗo ɗen toromo subhanahu wa ta'ala yo Allah duminan en nema gomɗinal ngal e cellal ngal e sutura on ɗen toromo subhanahu wa ta'ala yo Allah wawni en jarnugol mo batte ɗinimaji ɗen toromo yo Allah dandu en gollitirgol ɗi nemaji ɗo e hunde tawayno hino lorra en e hunde tawayde kanko Allah yiɗa o yarlake ɗen toro subhanahu wa ta'ala taw ko hande men on ɓurno moƴƴude e di hanki men on yo Allah waɗu har ko janggo men on ɓurta moƴƴude e di hande men on yo Allah junnu gurdam meɗan ɗan o moƴƴina battane on ɗen toromo subhanahu wa ta'ala si emen feƴƴimɓe fop yo Allah hinna ɓe yaafoɓe naata ɓe aljana yo Allah dandu en tawrade ɓe hersa ɗen toro subhanahu wa ta'ala siɓɓe men wuruɓe fof yo Allah dande en haasidako e gacce hakkude meɗen e maɓɓe yo Allah waɗu giggol e yurmede e newodiri hakkude men siɓɓe men wuruɓe fof ɗen toro subhanahu wa ta'ala si emen tawɓe nawni ɓen woni ko nawnare hakkil ko nawnare ɓandu ko nawnare gueɗe kala nawnare en toromo subhanahu wa ta'ala yo dikkinɓe yo tawar ko fiyo montanɓe bakkatuji maɓɓe ɗin ko ɗum o jarribori ɓe en toromo subhanahu wa ta'ala yo Allah wawnuɓe muññagal yerkum ko ɓe jarribora ɗum yo Allah wawnuɓe wajitorɓe en toro subhanahu wa ta'ala kala si ɓe tawɓe no jogui ande e ɓittede e sonja e suno woni ka ɓeygure ka jawle ka dewle ka woninde en toro subhanahu wa ta'ala yo Allah ittanɓe ɓittede ndin yo Allah itten ɓe sonjaji ɗi yo Allah waɗanɓe newede yo Allah waɗanɓe ɓuttu ɓerde en toromo subhanahu wa ta'ala siɓɓe men ɓen fop tawɓe hino jogita e hoore toñe ɓen en tori so yo Allah accito ɓe arta ɓe wonda ɓe guure maɓɓe ɗen en toro subhanahu wa ta'ala mawɓe wuuru ɓen yo Allah junnu gurdam maɓɓe ɗan yo Allah okkoren ko dagi ko fawtoren ɓe yo Allah okkoren jikkuji moƴƴi no wondirin e maɓɓe en torimo subhanahu wa ta'ala en ka yo Allah okko en du'aji maɓɓe barkeji maɓɓe mawɓe men tawa feƴƴiɓe yo Allah hino ɓe yaafoɓe naata ɓe aljanna yo Allah dandu en tawrade ɓe hersa en toro subhanahu wa ta'ala fa e men ɓe fop yo Allah fewnɓe tabintina ɓe tawɓe no feeɓe yo Allah tabintinɓe tawɓe no aliɓe yo Allah artirɓe kala o en torimo subhanahu wa ta'ala yo okkoren jikkuji moƴƴi e wajuji moƴƴi ko yiɗi neyira fa e men ɓen yo okkoren jawdi dagidi ko yiɗi neyira fa e men ɓen en toromo subhanahu wa ta'ala yo junnu gurda maɓɓe ɗan ha waɗa ɓe ardotoɓe fewɓe enen ka yo okku en naforeji maɓɓe adna ɗo enen ka yo Allah okkuɓe du'aji meɗen e barkiji meɗen kamɓe fa e meɓen inchallah aray ɗen geeli suuma e on koko Allah wino kon ko balɗe seeɗaji ni ko ayyaman ma'dudatin ñalli limaɗi joni ko limeten kon no fanɗi subhanallah ko ni aduna wayi Allah innino aduna on no yaawi kalla bal tuhibbuna al ajila onon bani adama hiɗo yiɗi ko yaawi ko subhanallah suuma e joni ko feccere woto e heddi ɗum ɗo wallahi mono selli waawi hara o jogaki mapunde ɓurtude o tawi ɗum ɗo no yaawi ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala
yo taw hara ko moƴƴireji tu windanɗen yo taw hara fayaɗi men ɗi fof himo yaafe ɗen torimo yo tawno en suumayeji ɓuy yo tawno en laylatul qadri o suumaye ɗon haray no guelerɗen noon wono nokkuyel ɓuyi hande ɓe fuɗɗoto hajju ɗon ma ko yeten qiyamul layli kon ɗen gandi ɗum ko hunde hittude ka dina men juulugol jemma ɗum ko hunde hittude en toromo yo newnan en waɗugol ɗum ɗon ko waɗi nela sallam maki kala dariɗo jemma laylatul qadri e hoore gomɗinal e hoore hasbidare allahu subhanahu wa taala yafoto bakkatuji makko feƴƴuno ɗin subhanallah nden tori so yo allah newnan en waɗugol dewe ɗen yo allah newnan en yaafo en tawɓe ɓe o muyana ɓen hara ko sabu nawnare ma ko sabu jogueɗe ɗen torimo allahu subhanahu wa taala yo winda ɓe baraji ɗin kanko o windanaymo annike tawɓe feƴƴini ɓen hara ɓe annino ɗen torimo subhanahu wa taala ɓenno ka yo windanɓe kala tawɓe no dikki no nawni yo allah dikkinɓe hara ɓe wawi wadde aray wano guelerɗon no juulugol jemma ko hunde hittude hunde wondude e baraji tentini e ndu lewru ɗo tentini e ndu lewru ɗo haray ko ɗum waɗi en andi suuma en no hitti jemmaji sakkitiɗi no hitti kono ko sabu laylatul qadri on ko sabu juulugol jemma on ɗiɗo fof ko ɗum haray noon wona onon e min ko etiɗe wakkilɗe wohino fandani onon e min ko wakkilɗe wohino fandani koye wakkilo hollen anni en fiɓen toroɗen kadi allah yo o newnan en toroɗenmo kadi so o newni en waɗi yo allah yo jaɓan en kadi bani adama koyen toro yo newnan en toroɗen kadi si en waɗi yo o jaɓan en ɗiɗo enen e jokkidira ɗiɗo haray si ari nelaɗo sa sallam ɗe balɗe sappo sakkitire ɗo ko ɗum wiyano isa dakhala al asru sadda mizarahu ɓe dadito non wa ahya laylahu ɓe wurnita jemmaji ɗin wa ayqaza ahlahu ɓe findina ɓe gureji maɓɓe ɗin subhanallah musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo goɗɗo heɓanta siɓɓe ko ɗum ɗo goɗɗo heɓanta weldiɓe ko ɗum ɗo goɗɗo heɓanta ɓeygure ko taw si hunde nafoore ari ɓe wallete heɓande nafoore ɗon an kadi o goɗɗo siɗɗidanta e ma o goɗɗo weldanta e ma o goɗɗo huwodirta e ma koyo taw a hollaymo nafooreji ɗin musidɓe tedduɓe wakkilo ɗen hollen ɓeygure men ɗen baraji ɗum ɗo tindinen ɓe daroɗen kadi ha ɓe waɗa yer ko marɗe feere ko nelaɗo sa sallam ɗen andi ɓeygure maɓɓe nde fof no feeri ko ɓiɓɓe sahabaɓe tum ɓuri e isra maɓɓe fof ko sahabaɓe mokkobaɓe ko nelaɗo daroto no fi yoɓe immoɓe waɗa dewal ngal en yi ko yetta ɗen wa ayqaza ahlahu ɓe findina ɓeygure maɓɓe nden sonna e maɓɓe en haren ɗo yaka seede duhiɓɓen ta goɗɗo innu o nanata o jaɓata o ko ni eni wakkilo findina sonnajo ma on an duhiɗon ko ɗum ɗo nelaɗo waɗayno haray woni a jembini nelaɗo na noon ɗa findina hiɗa yenna hiɗa germa hiɗa ɗaɓɓa dalilu awa mi findinima immaki na ɗum dari koya anni yo ko fi allah wonɗamo findide koya annimo kadi koyo wallidir ka dewal a heɓa e baraji ɗin heɓa beraji ɗin ko ɗum ɗo ɗaɓɓete no jeeya goɗɗo jommanta e ko o jombirte ko wallidire ka dina nelaɗo noon kamɓe ɓe findinayno ɓeygure maɓɓe nden na ɓen ɗon tum ɓe findinayno ɓe findinayno ɓiɓɓe maɓɓe reedu ɓen ɓe findina ha esira maɓɓe subhanallah ndaare yiɗagol moƴƴere yiɗalngol yimɓe mum e moftade joni enen kadi jogiɓe ɓiɓɓe hara ko janduɓen tosoyɓe jogiɓe esiraɓe ɓen ɓeeɗo kadi woni kalifu men ɓe gandi nelaɗo sa sallam ɓe yewno ɓe findini yumma men fatima e modi mum ali ɓe findini ɓe fayda ɓe immaki e riwaya goo ɓe immaki woni ɓe weetor maale ɓe inni ɓe heɓal feere nelaɗo inni owoy ɓay ɓe inni ko allah muyi nelaɗo maki wa kana al insanu aksara shay'in jadala emba neɗɗo no heewi e njugol yani nelaɗo jaɓanal ɓe ngol ganto ɗon force ɓe immo e riwaya goo nelaɗo yahi fiddingol ɓe tawi ɓe janngude waya qur'ana ɗo wa'mur ahlaka bisolati wastabir alayha yamir ɓeygure mani ɓe juulu muñoɗa hoore mum kadi la nasaluka risqa minen min landaki ma sukat wala akibatu littaqwa haray holli ndaara de nelaɗo ko ɓiɓɓe mum ɓen e esira e mum ɓe findingol ɓe darti kadi ɓe wakkili nokkugo ɓeeɗa addi ganto woni ɓe ko allah woni mum yaale nelaɗo inna jangge ay qur'an inni en babani adama no heewi wanje no heewi addugol argument ji
nokku goo nelaɗo no janga aya ɓura noon ko Allah yamiri yonti findin ɓe ngure mun wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha yamir ɓe ngure mana ɓe juuɗo joni no musidɓe tedduɓe ko nelaɗo woni exemple min on ta goɗɗo ronko noddugol téléphone si tawi wala ka suuɗu simo ka suuɗu taw ronko findingol ɓe kanka ɗe o wakkilo yer foddetaka makko on si tawi on tuma tawi ɓe ngure ne sonna ɓen hino newnana juulugol ɗum ɗo ko hakkude aɗen e esira e mum e ɓiɓɓe mum ɓe yi nelaɗo hakkude mum e ɓeygu mum kamɓe waɗi kon ɓe yamiri kadi ɓe maki hadis ko rahimallahu mra'an qama min alleyli fa salla wa ayqaza imra'atahu fa in abat nadaha fi wajihal ma Allah yurmama gorko immotoɗo jemma juuɗa o findina ɓeygu makko kadi so ɓeygu makko salike o wicca ndiyan ka yeeso ɓeygu makko fi yo immo ɓe maki kay rahimallahu mra'atan qamat min alleyli fa sallat wa ayqaza zawjaha fa in aba nadahat fi wajihil ma Allah yurmama debbo kadi immotoɗo jemma juuɗa o findina moodi makko si moodi makko jaɓali o wicca moodi makko ndiyan ka yeeso fi yo immo ndaare wakkilanagol goɗɗo fi yo heɓu dewal ngal har na wakkilagol fi immagol yaha rendez-vous kala bitane wakkilagol fi immagol yaha golle ɗum ɗo ko dewal ngal kadi yo taw hara si goɗɗo mo nattoy ko aljanna no faala yiwde o toon ɗum ɗo ɗaɓɓete ɗum ɗo yimɓe jombidiranta kono har na saabu intérêt ji aduna ɗin tum ɗin no jeeya e mum o aduna ko laawol fi lahara kala ko moƴƴere wonde ka naɗo ɗaɓɓende kono yo taw ko fiyonde hewtinen e lahara ɗum no jeeya e jombugol no jeeya e yettodirgol no jeeya e ñamugol no jeeya e yargol yo taw kala ko waɗɗen ɗo ko fiyon hewto e lahara neɗɗo ko woni a yiɗimo ko si a wallimo heeɓi aljanna ko so a wallimo o heeɓi keyeluto on donc nelaɗo ɓe waɗi ɓe findini ɓe guraɓe nden wa ayqaza ahlahu e yii kadi ɓe findini ali ɗum ko esira e maɓɓe mo konkani esira e mum haray on wakkiri e yii kadi ɗe gandi e qissaji ɓuy ɓe immotono ɓe juulugol jemma ha sifeni ko witirirden ɓe findina yumma ɓen Aissa subhanallah ɓe findina ɓe donc sonnaɓen duhiɓen yandi ɓe wallodiri kadi ka dewal har na wikkodirgol aybidira ka dewal ɓay woɓɓe ko ɗum mo ɓe ko ɗaɓɓa exemple famina oya hittina ka dina subhanallah ɗum ɗo haray moƴƴali haray dina gollal ɗon en goltirali ko ɓurano yamiriki on en goltirali kuuɗe nelal ɗen en goltirali yamirore nelal ɗen en goltirali sahabaɓe ko waɗi kon haray ko ɗum jummagol juula jemma ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo wakkilo ɗen ko baraji hewɗi koyen ala ko lintuɗe ko honno no jeeya ara ɗen fof ɗen andi du'a on ko jemmaji ɗi du'a jaboto no wodi du'aji ɓuy kono yumma men Aissa yiɗgol maɓɓe moƴƴere ɓe lando nelaɗo ɓenni ene simi hawrodiri noon e laylatul qadri ko du'a homo mi jangata daare dina ka no weriri fi nelaɗo maki ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni andey Allah ko a yafotoɗo hiɗa yiiɗi yafagol yafalan subhanallah yo taw enen kay en landoto ko honɗum ɓeydanta en baraji yo taw hara ɗum ɗo hino himmi en enen kadi harna landagol ko wonto tum cuuɗi hoyɗi moƴƴi heɓoto ko honto golle heɓoto ko honto jawdi heɓoto ko honto kanŋe heɓoto landoɗen kay fiidina min kan ko honno baraji heɓorta ɓeɗo ko ɗum ɓe landini nelaɗo nelaɗo inni janngoɗo allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yandi du'a on no raɓɓiɗi janne mo ɓe ngureji men siko sonnajo wawi yo janno modi bon siko modi bon yo janno sonnajo fay ɓen kadi janneɓe tawnanɓe ka ɓe ngure ko ɗum ɓe jeera ka ɓe ngure par ce que yo Allah dandutana si tawi goɗɗo no woodi mo naatoyo yiite ara no na ɓe ngure on ɗon goy ko woni ɓe ngure ma ko jokkuɗo an seɗa jokki ɓe ngure ma no jokki ko onon ɗo sinanu si darga ari ara o serti ɗe gandi annabi nuhu e ɓiɗɗo makko on nde halko goɓe gon fewnduno Allah inno annabi nuhu ko ɓiɗɗo an on ni oɗo ko ɓe ngura jeeya a fodino a danda ɓe ngura nde kono Allah jaabino annabi nuhu innahu laysa min ahlika o na e ɓe ngura mana innahu amalun gayru salih o ko golle bonɗe ni ɓiɗɗo maɓɓe reedu Allah ini na ɓe ngure ma donc si holli miɗo yiɗi ɓeygu an miɗo yiɗi ɓiɗɗan on ko ɓeygu an yomi wakkilo ha waɗa dewal ngal kono kamɓe kadi so ɓe yiɗimi yoɓe wakkilo ha mi waɗa dewal ngal ko ɗum ɗo woni yiɗugo goɗɗo no hay sa heeɓi nawɗo wakkilo ha o ƴetta lekki wakkilo ha o foto
wakkilo ko ɗum woni haray a moƴƴi e makko a yiɗi e makko. Donc si ari ɗiɗo wakkilo ɗen waɗen du'aji ɗin, wakkilo ɗen fiɓen anniya wondema e juula jemma, on tuma inchallah Allah walla en waɗen kay du'aji irko weddi ɗo. ɗum ɗo wona sonnaɓe sayi fewnotoɓe ju ala julde Allah ala Allah windana e baraji ɗin yoɓe waɗ noon du'aji ɗin, ɓe janga qur'an hara ɓe mal deftere nden. Allah kanko muuyi ɗum ɗon o winde o toñata hara yo jima kadi watta ila yoɓe waɗu jantare inde Allah kala no ɓe andiri ɓe janga qur'an ko heewi ɓe waɗa du'aji ɗum ɗo kamɓe kadi fus haray lawaki ɓe. hara en torɗiri musidɓe tedduɓe yandi fewɗo buy emen no jogui ɓittedeji e soñdiaji, woɓɓe ko ɓiɓɓe mum ɓoyli ɓiɓɓen feewa, woɓɓe ko ɓiɓɓe mum nawni, woɓɓe ko ɓe gandi ko honɗum fewndi e tanaji e jatturo e tooñe ka leyɗele men. fewɗo o be men no mari ko mapin ɗum ko fewdo ɗo hanɗen jebbilagol yankino ɓeyda dewgal toro Allah so Allah ittan en albala uji ɗin, yo Allah ittan en ɗi bakkatuji tawaɗi ko ɗi o joni e jarri borde en ha ɓittoɗen. ɗum fewdo ɗo ko fewdo ɗo du'ano jaabe moƴƴa moƴƴa non en torodiri fiɓugol anniye inchallah ɗe gandi Allah ko wino ko en hooru fi en heɓu kolol. Allah ini kay ko huloɓe Allah ɓen juurata jemma ndaare de hoore fi on heɓu kolol o inni noon kadi huloɓe Allah ɓen ko ɓen julta jemma. o gandi no yaadi ya ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun. kono yo gomɗinɓe horugol waɗɗinama e dow mon wono waɗdiranoɓe e dow ɓen attiɓe on fi yon huuɗo Allah. e oya aya Allah dari innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min alleyli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah inni huluɓe Allah ɓen ɓe wona e alijannaji e ɓulli ɓe ƴetta toon kala ko Allah arsiɓe kon ko fiyon ɗum ɓe laatino koɓe moƴƴuɓe ɗo e maayo. ko fiyon wonno koɓe moƴƴuɓe seede mum ɓe juulayno jemma ko seeɗani ɓe ɗantono jemma. subhanallah. jaka mo woni juulowo jemma ara woni moƴƴuɗo, mo woni juulowo jemma woni hulowo Allah, mo woni juulowo jemma kadi en gandi wonata aljanna. donc ara en tori rasul Allah noon en kadi hara ndaare haala min kan ko julɗo yani juulowo haray torɗen Allah subhanahu wa ta'ala wakkilo ɗen kadi immoɗen daditoɗen juulen wonde jemma ɗi fodde ko marɗen feere kam mo be sa heɓata leyɗeji fof heɓu minti 50 heɓu minti 5 an kadi ko no heɓuɗa feere mum Allah kañum ko étare nden o darta na résultat o. wallahi hara en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo newnen en waɗugal dewɗon du'a mo janngoɗen nanen ko fi yafagol yafodiren fof yo ko marɗen feere kon no gasa no wodi ɓugo a wata fewtude inna yaafike ɓe adda probléme go muñño ka ɓerde ma fiɓo ka ɓerde ma oɗo no bonni mi yaafike mo hara lanni anno woodi woɓe ko sa inni lam bonnunoma accanan no gasa ko fitna jano min minto si tawi so ɗum waɗa fitna muñ anni yo tun an on inchallah a yaafike mo. toujours ka dina ko ya ndaaru ko nafata on fewde kadi ko yafodiren Allah ko wi wal afina anin nasi ɓen yafotoɓe yimɓe ɓen kadi ko Allah yeyten ko ɓe woni huloɓe Allah ɓen. o inni ko ɓen ɓen han innal onno Allah ko wi ko en adodir yen tirodir fi naate ko aljanna yaajuɗo o sifi noon ko on woni kuuɗe ɓen naatoyaɓe. o inni ko ɓen ɓen o nafka si satti o si gaɗi o kamɓe nafka e fisabillah ɓe okkay miskinaɓe ɓe wallitoto juuluɗe ɓe wallitoto tampuɓe ɓe wallitoto anɗo ɓen ɗon o inni noon kadi ɓe yaafa kadi yimɓen ɓe moɗa tikkere du'a mo janngoɗen ko wiɗen ko Allah yaafo en Allah an ko a yiɗɗo yaafoto ɗo so ɗen faala yo Allah yaafo en ka en yaafoto yimɓe makko ɓen en yaafoto tago makko mum seede noon kala o goɗɗo bonnuma ɗawa mo yaafade. nelaɗo sa sallam ko gisa ɗawne sakkitorde nelaɗo sa sallam ɓe fokkiti haɓoygol heferaɓe ɓen ɗe gandi heferaɓe ɓen ɗe gandi hani nelaɗo memminal guire ko heferaɓe ɓen baggoto toña ɗaɓɓita ɓe fokkiti haɓogol heferaɓe ɓen ɓa heferaɓe ɓen no sonji ko honɗum goɗɗo go waɗi sahabajo go ko ɗum waɗi o windi letere o jonni ɗon sonnajo o ini naɓu yeyete ha yimɓe makka ɓen nela no arde ataka ɓe. subhanallah ko noyte treason jamfa hande mo waɗi ɗum e leydi hara yeyi o cote masal ɓeyna o woni espion on ɗum hara fi makko boni o jiiɓike
oɗo ko ɗum waɗi Hatib ibnu Abi Balta o windi lettre o jonni sonnaji o ini naɓu yettaɓe nelaɗo no arde ata kamɓe heɓe heblo subhanallah nelaɗo humpiti ɗum ɓe immini ko ya sakko sonnaji on ɓe sakkoye sonnaji on ɓen nelaɗo yetiɓe on tawi sonnaji nodde lettre o nokkel kaari par exemple ka sukundu makko ndaare ɓe landi sonnaji on ini jogaki ɓe woɓɓe goo ɗaɓɓiti woni e jogaki sahabaɓe go inni o e nelaɗo wolta fenande ɓay ɓe inni mo jogui ɓe guerdi e makko ha o yaltini wo ka sukundu e riwaye go e fillay go o holli ɓe lettre on ɓe jangi ɓe tawi ko ɗum windi toon ndaare oɗo janfike janfa bonka ni nelaɗo ari landi mo inni ene Hatib ko honɗum defuma ɗum ɗo o inni ka haqiqa komi julɗo joni haqqan ha joni ɗo komi julɗo mi sansal dina kam mi aña ko woni min ko Makka mi wonno mi wondi e ɓen ton ko ɓen ɗon woni sabuɓe an walla e ɓeɗamɓe Madina ga mi ala sabu e walla waɗa si tawi en heeɓi ɗo pirama ɗo min hara en perdi nokku go o inni ɓeygu waɗa nder no toon miɗo ahode maɓɓe ahadi se wontidi ɗo ha min ɓe tampina e ɓeygu rande o yi mo mari excuse ɗi o woni wolde ɗin o gandin ɗo ko janfa nelaɗo tum Seydina Umar inni acce taƴen hoore makko nde par ce que ko janfiɗo ɗin o janfiken o waɗi en e danger e danger right o waɗi en e danger o waɗi ya gurdam men ɗen a pew laɓɓe lanna en ɗo acce mi taƴamo hoorene nelaɗo inni waɗu doy ɗa andi o tawno guerre Badri guerre arano on a anda wo joni Allah wino kala tawanoɓe guerre Badri o ɓe yafama accitumo dara ɗo gikke sabu hare arano on ko julɓe wanno contre hefraɓe ɓay tun o tawama on tuma nelaɗo inni accitumo neɗɗo kadi heeɓa e gikke tawi kadi ɓe gandi no seritaɓe wannoɓe on guerre ɗon fof ko yahoɓe aljanna nelaɗo inni accitumo Seydina Umar tertimo ayi oɗo waɗi bonnere ɓurde jane kono nelaɗo daari ko feƴƴi kon ɓe jaɓi ko o wuuli kon ɓe yaafimo enen kadi ɗum ɗo kala o goɗɗo waɗuma tentini so expliqué o inni ko hunde kaari waɗi o yeetike makko ɗum waɗanno a tawi ɗum nako boni inno a yaafi ko malanni oɗo kanko ko sahabaɓe nelaɓe ɓe warata ɓe nelaɗo ɓe warata no ɓe gandi ha e riwaya goo suratol no jippi saabu ɗum ko Allah wino ko onon yu gomɗinɓe la tattakhisi aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda taw suratul Mumtahina fuɗɗode sura on ko onon yu gomɗinɓe taw ƴettu heferaɓe ay ɓe amɓe ay moɓe waɗonɓe yiɓɓe tan waɗɗum ko saabu ɗum Allah cippinno ɗen ayaji ɗon suratul Mumtahina ko saabu on qissa ɗon joni noon si nelaɗo wawi yaafade on ɗon ko tawata kala waɗɗo ɗum haray o gayni kamɓe yaafiko ɓe jaɓanimo enen kadi onon e min tentini si on tigui ari ni mi bonne no o expliqué mi tewanoki mi eɓɓana yaafane mo lanni inchallah haray ɗen tejji ko Allahu yaafo en gañ kadi inchallah en dara ɗon toro Allah subahana kala ko tawi no wondi ka e nafoore e sawaba yo Allah newna en goltiren kala ko tawi no wondi ka e faljere haɗa ko immorde min e seytane haɗa en tori Allah so yo Allah dandu en gollitigol ɗum ɗon yo Allah hollu en ko woni gooko on jokken ɗum ɗon yo Allah arsuko en anu ko woni fenade e mere o woɗɗintina en ɗon en tori Allah subahana yo tawne en laylatul qadri o newna en dewa o newna en waɗgol dewal o jaɓana en tori Allah so yo Allah tawnu en suumayeji hewɗe wondude e cellal e gomɗinal e hettare o newnana en kadi horugol o jaɓana en tori Allah subahana taala yo Allah waɗen udditoɓe dambuɗe moƴƴere on boɓe dambuɗe ɓenen en tori Allah so yo Allah ittu kala ko tawi konnago e hasidako hakkude meɗen yo Allah dande en naafikako e sirkugol yo Allah dande kefere yaɓde e meɗen en tori Allah so yo Allah hiwan en ɓeygureji men ɗin kala ko ɓayen en tori Allah so Allah kala tawɓe hino mapori jawdi yo Allah hokkoɓe jawdi daguidi kala tawɓe no mapori kawna yo Allah hokkoɓe wonde wonde ɓutte en tori Allah so kala tawɓe no mapori golle daguiɗe yo Allah hokkoɓe golle daguiɗe en tori Allah subahana taala yo newinan en gurdam men ɗam yo newinan en no waɗiren dewal ngal yo jaɓan en yo hokko en aljannatul firdas ɓuuri to ɗin en tori Allah subahana taala yo taw siɓɓe men ɓe fof kala kaɓe woni yo newinan ɓe inchallah yo kala tawɓe no nanga yo newnuɓe accite yewro no ɓuttiri en tori Allah so Allah ittan en andeji ɗi fof yo Allah naade en aljanna wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh